Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem әлегіне peygamber bulgaç vahiy kile başlay. Hem de vahiyinin temi, Allah'ın sözü. Anın ayetler cemaat ul peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ine dulkınlandırmay. Anın tiresinde bulgan Müslümanlarını dulkınlandıra, iman kitirge itere. Peygamberge karşı bulgan kişilerinin indi kumulların bir şey başlay. Ni sebepten? Çünkü Allah'ın ayetler şul hatlik alar şok atmalı bulalar, məğnəsi hem işteligi boyunca kaçan müşrikler hatta Peygamberinin şu sözünü işitkeş, Allah etmiyorlar bu Muhammed'nin sözü deyip. Bu Muhammed kimde bolsa bir şunu vesvese kitire, şeytan tugilmiken deyip indi özünün arasında şumnu taratalar. Hem de nihayet әлігіне peygamberlikке kelgen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy özüle. Bir galimler aytılır, iki atnaga kimdir aytılır, bir ayga borşul galimler aytılır, şular koysalar hatta yartı yılga vahiy özülüp tura. Şul vaqtına peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şola başlay. Ni sebepten ayetler inmey. Ni sebepten Cibril aleyhisselam kelip Allah'ın sözün jitkizmey. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mesele özünün gaybini göre başlay. Belki Allah min özünün rahmetinden özgelmiken, bana peygamberlik vazifasını birgeç, indi minan utemedim, hem de oruna jitkizmedim, şunar bu Allah'ın rahmeti özülgelmiken deyip, özün şikayetke sala. Müşrikler de bunu kurup, Muhammed yağın ayetlerini silemegeç, anın üstünden küle başladılar. Senin şeytanın seni indi taşladı mı deyip, vesveselen kitirmeyip mi deyip, üstünden mıskıl ite başlıyorlar. Mahsus Abu Lehab'nin hatını. Şolay günlerinde bir günde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in iyine көңілін түшіріп қайтқан вақытта Хадиша анабыз хатыны әйті Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіллерін көтерілік сөзлер hem de әйті сен шынықта яқшы кішілерден туғандық münasebetlerin kuvvetlеп тұрысың. Біріншікті Allah subhanahu teala seni adıştırmaz hem de көңілін түшірмez deyip hem de Allah subhanahu teala nihayet bir ayet indire. İstaudu billah ol Duha suresinde مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Muhammed, uylama Allah seni kaldırgan hem de seni qarata bir nefret uyatkan deyip. Hiç şeksiz Allah seni kaldırmadı وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Kileşek günler sana küpke yakşırak bulaşak. Hem ahiretin de küpke yakşırak bulaşak. Әлі senin kileşek günlerinde aşışlar Allah'ın rahmetini koruge mümkünlükler bulaşak. Allah tulgan deyip Allah subhanahu teala onu sindire. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Hem de Allah sana birgen aşışlardan sen razı bulursun deyip. Şınlıkta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu көңілі düşken vakitinde bir şuluğunda Allah subhanahu teala'nın vəqdəsini kitire. Nerse kileşekte әлі seni küp Allah'ın rahmetleri kütedip. O İsra ve Mi'raç. Elbette kaygılı vakıgalar buldu. Turu kildi Medine'ge köşürge. Lakin de şu ağır hicrattan son Medine halkı nişik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuvvetledi, hupladı. Birinci meşit düzüldü. Kileşekte Mekke şehri açıldı. Barça Arap halkı İslam dinini kabul etti. 100'den artık 1000 sahabe bilen birgelep haç kılındı. Cemaat elbette aşışlar buldu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısında. Lakin de ağırlıklardan son. Kadirli cemaat. Elbette biz de көңілlerimizni düşürge tiyiş tugil. Bu ağırlıklar bizning başımız aşağı öteşek. Hem de Allah Teala her birimizge isenlik birsin. Hem de şul yaktan da Bakara suresinde Allah subhanahu teala Müslümanlara bir kisetip eyte. Aldan bulan halk da qaysı ümit ettiler senin şekilde cennetke erişirge. Allah'ın aşağıda uzıp gitti el-ba'sa ve darra. Ağırlık hem de kıyınlık. Ve zulzilu hatta jir titrevleri. Yani tabiatının aytillik şunday korkunç vakigaları. Hatta yakulur Rasul, hatta Allah'ın peygamberi hem anın kırında bulgan Müslümanlar ayttiler.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Қайшан соң Аллахның ярдәме булашақ. Әлә инна насруллахи қариб. Хәмді Аллах тәлә жауап қайтара, білігіз, шыннықта Аллахның ярдәме сізге яқын. Қадірлі жамаат, әлхамдулилля, біз әлі шундай ауыр дәуірлерге жетмәдік. Қайшан инде көклерге қарап, қолларын көтеріп, инде үмітсізлік хәлінде сұрамайбыз әлі. Қайшан соң Аллахның ярдәме була деп. Әлхамдулилля, Аллах тәлі ризығында бере, сәлемәтлігінде бере, балаларыбызда, қаршыбызда сау сәлемәт. Мүмкінлік бар урамға, шығарға, ішлерге, кәсіп етерге. Әйе қиынықлары бола. Әйе жамааттан, қайрақтан айрылып тұрабыз. Әйе ширлері де бола, әйе туғанларыбыз да арабыздан кете мархум бола. Ләкин де хешіксіз қадірлі жамаат. Ұшбу аятлерге қарасақ, үмітіміз бар, хәмді келешектегі болған өсішлеріміз бар, келешекте де болған сүйінішілеріміз бар, иншалла. Хәмді хешіксіз, иншалла, ұшбу жерлері біз кетешек, хәмді келешекте болған тұқымнабырызға сөйлерлік вақығалар болар. Әйе көргенеге біз шындай вақытларны қайшан хажылар тоқталды, біз бара алмадық. Ләкин де, әлхамдулилля, сіздің қаршығызда ғазір мүмкінліктер көп деп. Аллах субхана тағала әр бір бізге тынышлық ва иминлік, көңілімізде үміт ва қуат берсін. Аллах тәлеге біргелеп ғибадат қылырлық, біргелеп хажда болырлық, ғұмре өтерлік болсын, иншаллаху тағала. Дәулетімізде даими тынышлық ва иминлік, жетекшілерге тауфиқ ва хидayat, иман ва истиқамат илесін, һәм дә һичшиксез һәр безгә хәйле озын гомерләр бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.